Dear viewers, listeners and subscribers on our YouTube line, General Knowledge channel, we thank you for giving us the privilege to share with you our short documentaries and stories. As we said during the inauguration of our channel, our goal is to broadcast educative and inspirational stories. In this 21st century, people are getting too busy to sit down and read newspapers, books, or any other knowledge source which requires extreme focus. The power of audio is obvious. Thanks to technology advancement, now we can do our daily job while listening to media like General Knowledge channel without interrupting our job. As the way to continue reaching out to our listeners and viewers, we are pleased to broaden our coverage by including a new program, General Infotainment Live. General Infotainment Live is a program which will be broadcasting entertainment news and information on big names in the entertainment industry all around the world. From Hollywood, Rwanda in East Africa, Nollywood, Nigeria, West Africa, Bollywood, India, from Asia to Hollywood, the United States of America. Welcome again to our channel, General Knowledge Infotainment Live. Bakunzi ba General Knowledge channel, tubahaye ikaze. Turabashimiye mwese abafata umwanya wo kureba ibiganiro byacu ducisha kuri urubuga rwa General Knowledge channel. By'umwihariko turashimira mwe mwabashije kwiyandikisha kuri uru rubuga nkuko twabigarutseho mu gihe cy'itangizwa ry'uru rubuga. Intego yacu ni ugutangaza ubumenyi bugamije kwigisha ndetse no guha abatwumva imbaturabitekerezo. Muri iki kinyejana cya 21 turimo, ntibigishobokera abantu kwicara ngo basome ibinyamakuru byaba ibyanditse ku mapuro cyangwa ibyanditse kuri za murandasi. Inkuru nziza nuko ikoranabuhanga ryaje, bityo tukaba dushobora kurahura ubumenyi tutabanje guhagarika ibyo turimo gukora. Mu gukomeza gufasha abadukurikirana, twahisemo kwagura ibiganiro byacu, twongeramo ikiganiro cy'imyidagaduro. Icyo kiganiro kizitwa General Infotainment Live. Ndasubiramo, kizitwa General Infotainment Live. Iki kiganiro kizibanda ku myidagaduro ndetse n'amakuru y'abantu bakomeye muri iki gice cy'imyidagaduro. Iyi gahunda ya General Infotainment Live izakora ku mpande zose z'isi, kuva Hollywood y'u Rwanda ho muri Afurika y'Iburasirazuba, Nollywood, Nigeria muri Afurika y'Iburengerazuba, Bollywood mu Buhinde ku mugabane wa Aziya, kugeza i Hollywood ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dukomeje kubaha ikaze kuri channel yanyu General Knowledge Infotainment Live. The Infotainment Live today, the program of General Knowledge channel. Our purpose is to touch different angles of lives. We focus on entertainment throughout the world. News from Hollywood, Nollywood to Hollywood, Rwanda.